Siapa lai siang thâu tế isim khop thei ding na ya PowerPoint to kong bol sakimo into te jong sim khom ding de ahun chang na. I want to greet you all in the precious name of Jesus. Jesu minto no te kong no set masahi. It is such a blessing to be here. Hilaya kom thei pen pasien thu pa hia. And I just hope that you appreciate Pastor Powell. And no pastor pau pa toy ding jong la mening. It is rare that a pastor will stay at a church for 14 years. Pastor amao mangkang te pen kum som le wal om ding chi pen hak sama ma ai changa ong chi hi. Most people in a congregation don't realize the sacrifice made by their pastor. And he sia te piakhian na pen mi te na amu lo tampi tak om a hi hang hi. And it is a blessing. I've been blessed over the several years that Pastor Powell and I have been able to talk and get to know each other. And go sia pasapat to jong hilaya kum tampi ma kitwa thei ina kimu khop thei na te jong to pa thu pa ma hi. And it is a privilege for me to be able to share with you on your 14th anniversary. And tu ni kum som la kum lichin na to pa kam mal pulak thei ding pen ka Lungdam ma ma hi. I want to pray before I get into the And passage. thungen masani mo. Lord, thank you for this afternoon. Thank you for your word. Thank you for these dear people. I pray, Father, that your word as it goes forth will do its work in those who believe, that they might be encouraged, that they might be challenged, that they would see greater growth and move forward toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus, in whose name we pray. Amen. Amen. Well, the Christian life should never be defined by replaying yesterday. Tapi ro nun tang na ichi pen zani thu te aki pan kik hilo hi chi thei masano ong gen rom masai. The past 14 years does not guarantee success in the future. Kum som le kum li sung na gwarzo na sa te hangina na mai ngadu kal swana ding te gwarzo ding chi pen tua ina ama khan lo hi. Our lives need to be ever pressing forward. Baham chile ming ten nun tang na pen anung tol hilo na imai lam koi chi kal swan ding koi chi nun tak ding chi imai ngat ton tung na imai not na hang hi. When Paul wrote the letter to the Philippians, Philippi lai khak Paulina akha lai takina he was in a Roman prison. ama Rome kalkapte I thong ina chinna om hi. Philippians, the church, was part of a Roman colony. En tua Roman Empire pen amau British Empire dana kolgamte au dan ma tua lai takena Philippi khwa achi song amau ana to ana zo tho na to ane yu hi. They were proud of their Roman citizenship. Tuai manena tua Philippia mi te pen Roman citizens anga tak changa hampa ki sayana amau pen kipak mama uhi. In that culture, their identity was tied to loyalty, accomplishment, and status. Ayang atel lo khat thuina banghiam chi ta chana tua citizen nga ding chi pen thuman chi tak ding kumpi tunga amau in na sep na kem pe kumpin pa tang na nga pe tham lo pau ban na omlo ding a hi na hilaya ki mu te hi. And what Paul wrote went against all that.
ตัวมันนะPaul in hilaya Philippi lai khang na again tak chang na thuman chi tak na ding te hilaya an again na om kimute hi. As Christians, our true citizenship is not anchored in any earthly city. ตัวมันนะtapiro thum mi te citizenship ichi pen gammi so na chi pen hi leitunga khwa te a kinga lo hi. For believers, it's not anchored in our citizenship of the past. ตัวเบกทำเลยนะtapiro te na igammi hi na pen abisa thu te tunga dong kinga lo hi. And it's not even anchored in the citizenship we have today, in the present. อีตัวเบกทำเลยนะตุไลตักเลียนนงอนเจียงดงอีนาเจียงดงนงอนตุงะกิงาโลฮี The most important aspect of our citizenship is in heaven, which is before us. ตัวมันนะอีกัมมีหินาตักตักเป็นอเบซาหุนเตจงฮิโลตุหุนจงฮิโลอีนะอีไม้งัดลายหุนเตอาดีอาฮีฮี It is tempting to look back at all of our accomplishments. ตัวมันนะฮิลายะอเบซาอิเซปซาเตอินขัดเวจังนะอินุนตักนาองบวยสักเทฮี It is tempting to rely on our past successes. ตัวเองนะขัดเวจังนะอเบซาหุนะอีกวาลโซนะแต่เป็นนังอเบซาอีกวาลโซนะจังกวาลโซนี่ฮีจียาซงขัดเวเอซุงะอามันละว่าองตะซอนนาปอขัดซงอมเทฮี But the Apostle Paul, who was the greatest church planter that ever lived, เอ็นเลยตรงอ่ะเพียงนาปอปีตะปีโรซุงอ่ะมิชชันนารีเบกทำละว่าเปียกินตัมปีปอปีตัมปีอพุทปอเลยนะบางทีห้ามจิเล told us to forget what lies behind and press on toward the goal. ตุกุมาเอไลช่างตัวบุพมามันปอเลยนะอเบซาหัวหน้าเข้มเปียวมังงิบอลินไม่โนดินจินะองตะซอนฮี Let's read what the Apostle Paul said in Philippians 3, verses 13 to 14. โอเคไลช่างตัวเฮียฟิลิปปีอเลียนทุมอันนี้เอาสมรทุมและสมเลลีอีเวกินาสิมความดีกันนะองจอนนอมิงไงเตโอตัวหำพันนาอังะคินินก็กิงไอสุนเกฮีตัวอหิมันินอเบซาทูเตมังยิลบอลินไมโนดอินกะฮันจามากะจิเยซูนะเซบนาโตวันตุงนุนตังนาอะปัสเซียนหงสับนาอะฮีหำพันนากังะเทนดิงอินอากุงลำจวนินตังตักินกะตายฮี Now, this is not just good advice for this year in your church. ฮีเป็นปอลินาอาจารย์องเปียฮิโลฮีนักปอลเปียฮิจิเลวเจนหอยดิ้งฮิจิอะง่ายสุดองเปียงนะฮิโลฮี This should be the direction of every one of our Christian lives. ตัวมันนะฮีน่ะปอลินบางยันนมจิเลแต่ปีโรคัดอีนุนต่างนะสงะกวยจินนุนต่างดิ้งจิองฮิลเจียนะฮี So, for the next few minutes this afternoon, I want us to examine what Paul tells us. เอ็นตัวโจอสโลเดนจังอีหมายงัดหลายคนนะปอลินบางยันฮัมจิง่ายสุดดิ้งนะองยันนัวมิง We want to consider how, as a church, but also as individual believers, we can ever be moving forward toward the goal. เอ็นอิงไงสุนาอิงไงสุนโตเกยจงอินอากวามาเปวินอีไม้ลำอากินอเจ็ดอาฮิยีเกฮีจิอิลายะองเกนนัวมิง First, we need to forget what lies behind. อามาสเปนเป็นนะอีไม้นนนะอีไม้นอโจนะเดงินะอาเบซาทูเตมังอิลบอร์ดิงทูปีมาซาฮี Have you ever done something in your life that you wish you could forget? อาเบซาหุนะนะมังอิลเทโลปอลคัดอมยาจิอมนะ yeah When I was in high school, I was part of our church youth choir. เอ็นกระสังนาปังลาย
Paul pia dong khang no khoya member khada ka oma and we had a special performance. en nasetakina khoya sak na ding khat oma I had a solo in that performance. to sunga ke pen solo sa ding hilaya ang kise hi And so I came forward, took the mic, and sang my solo. en to chang ina ke jong mai la ina amaya pai phe na la ka sapa a The rest of the choir was behind me, standing on risers. en amao hi anu nga khoya group te na anu nga amao I din namun le tut namun na amao pen om hi After I finished, I turned around and tripped. en to chang ina ke anong lama kabanta chana ka kile hei hi chi I fell into the person on the front row on the end who landed in the lap of the person behind them, and the whole choir fell down. en anong lama ka excite luai chana puso ka anakalle wa anola khat pen phukhay na tukina atoi na avekina son pe na kwaya saring kebe tu ki chi I wanted to crawl away and never be seen again. en toy man na hidan piang elo ding pen ke ben kalung simda mangil thelo hing chi But the whole choir got back up on their feet and en tried to sing again. en to panina amao dong tu na pan na ding ina han cha mena la ka sau hi kwaya ka sau hi The problem is that the choir director looked at me. ตัวควายคอนดักตามออาปูตวงด้านเตะคาเดนะแอนเสียปาเป็นอันนังจิเซนเจียมิดเกาซาเอ็นด้านที่เหลือกิโลมอ And when the director looked at me, she could not stop laughing. แอนอายังอาเหลวเลยนะอันนุยจะลัวอันนุยชะพายหีจิมอกไปฮอลเทโลหีจิ It ruined the rest of the performance. เอ็นอารมณ์ดังเตียงแคมเบลตรงตัวอันนุยนะเตียงนะท้าเพียนะอาเวกันนุยมังด้านหีตัว Now that is one event I want to forget. เอ็นกำมังยิลนบขัดหีนะยังกำมังยิลเทโลขัดหี And if I didn't forget it, I might never stand up in front of people ever again. เอ็นตัวมังยิลบอกเกลียงมีมายาดิงามดิฮินอนโลหิงจี The Apostle Paul tells us that what happened yesterday needs to be forgotten. เอ็นตัวมันนะเฮียโปลินักเรียนนบจานียาทุเพียงสาเตขัดเปเปอีมังยิลเทโลขัดอมเลยมังยิลบอร์ดิงเฮลายาอันนักเรียนนะฮี Now for the Apostle Paul, when he says that I'm forgetting what lies behind, he's talking about his former life before Christ. เฮลายาโปลินอักเรียนเป็นเอเตทางเพียกันนะอามันเอเตทางเพียไปเลยอามาอินนุนต่างนาสุงาจงโปลขัดอามังยิลบอร์นากิมุเทฮี What he's talking about is his past accomplishments. อาเบย์ซาโฮนะอาเซปโซนาซาเตอักเรียนอะฮี See, the Apostle Paul used to be a Pharisee. อินอิเทซาบังเอนะโพเป็นฟาริซีอะฮีฟาริเชมอ He had incredible religious credentials. อินอามาเป็นเสียมนาฮิเบียงนาละมาเสียมนาเป็นสร้างเบียนในฮี He had pride in the nation he came from. ตัวเบกทำเลยนะอามาเป็นกัมมีอะฮินาหังเอนะฮิสักเทดิงตัมปีอมฮี He had pride in the tribe from that nation that he came from. ตัวเบกทำเลยอามาอามีฮินาลิมปันจงมิทูบีอะฮินาฮิลายะอมฮี He says that he's a Hebrew of Hebrews, อามาเป็นฮีบรูเตสุงปานินะเฮเบียมีกะฮีจี which is another way of saying, I'm the best of the best. เอ็นเกเป็นเอาไว้เป็นเตสุงปานะเอาไว้เป็นหิงอาจินอบนาฮิปาฮี I am committed to the law of God. เอ็นปัสเซนองเปียกทุกคำแค่บุกอาจุยโจปากะฮี I was so zealous for the law,
I was a persecutor of the church. bek tham lo na pasien ading na len nak sep ngam lo ki sai na alang pangangai sut Paul pi khem pe zo In fact, Paul sia hing when it comes to righteousness according to the law, I was blameless. toy man na hi pasien muna a amau I thukun to en leng ke pen ko ding khat jong anei lo pa ka hi If anyone had cause to trust in his spiritual resume, it would be Paul. toy man na hilaya en leng na sep siaw na resume ya jel ma banga Paul in nun ta na en leng ko ding ma khat jong om lo pen Paul bi bek om hi Sometimes we get tempted to do that. toy man na we ai te jong khat be cha na tua dan ding a han chiam the khading hi hang chi We think, look at what I've done for Jesus. en toy man na abe sa ina sep sa te ngai sang la ke po pi di ka sep na te chi iki sia the na ding tam pi om khading hi Look at how many times I've sat through sermons in church. en bang za hun jang a bang za hun pasiana ding na por pi di na pia chi te om ding hi Look how much money I've given to the church. en sum dong kapyak sa hi za om hi chi po khat om khadei ding hi And we start thinking that we're pretty good when we look at our resume. en toy chang na ei sep na teng abe sa na isep na sa te en leng awai ma ding to ki bang kha hi ding hi And in Philippians 3, Paul is not listing those things because he wants to brag. toy man na hilaya polina hi te khem pe again pen bang niam che le dena amangil bol na ding angai sut na a hi He's listing them because he realized that works of the flesh do not produce spiritual life. en hilaya aman again no pen dena ama I chile sa han chiam na sep na khem pe wina kha nun ta na ding in bang ma a hi lo na hilaya again no ma hi His religious performance, and by the way, yours and my religious performance, cannot reconcile us to God. toy man na tua biak na ilui na te isep ibol na te pasien na ding isep na khem pe pen pasien to kisop na ding akilem sak thei ding te hi lo hi You see, the issue for Paul was not effort. He put in great effort in those works of the flesh. toy man na Paul ina abe sa nun ta na songa ahi na khem pe pen chile sa han chiam na tampi tak to ana sep na te imu the hi The problem with all that is that Paul put confidence in those works of the flesh. toy man na hi te khem pe wi ta jana Paulin chile sa to asep na te ki sak thei pi in abe sa na anun tak na te tua ra ne na ke tua hing chia aki sial na khem pe pen sian na ding a hi If Paul never met Jesus, he would still be running in the same direction. tua dan ma ina Jesu mu lo sai na ama hai no da atai tai na hi The problem is, it's the wrong direction. tua la ya athei lo kala pya ta na ben bang hiam chi ta cha na aman lo lam pia mai no da atai na hi If Zomi Agape Christian Church just looks back at the things you've accomplished, you're looking in the wrong direction. abe sa inun tak na ZACC po bimite por bangina aman lo lam pia imai not kha hiam The only way you can do better next year is to place your confidence and dependence on Christ. toy man na aman lampi ong imai ngat kal suan ring pen I chile sa hi na te tunga kinga lo zo na khazi bul phu a imai non lebek lambi man hiding hi In verses 7 through 11 of Philippians 3, Paul does something radical. ya polina po khat ong kal khian na kimothe ding hi lai sang tho alien thum anel sagi giat kwa sim khom ne so let
he, read or well, we you don't want have me- to read it. Okay. Yeah, we don't have to read it. He uses accounting terminology, accounting words. ตัวมันนะฮิลายะ accounting จีเป็นซุมเกมเตนะซุมซิดนะนั่นนะบางจะเจียบางติงเซมยามจีตัวนั่นนะอันนี้นะเฮียเกนนม He talks about gain and loss and counting. ตัวมันนะเกนบางจะเมราบางจะซุมยามจีฮิลายะองเกนฮี And because of Jesus, what Paul was doing is reevaluating everything that he had done in the past. ตัวมันนะฮิลายะปัสเซนมายะเป็นอเบซาอันนุนต่างนาสงะบางติงอาเซปซาติงเข้มเปปานินะเอ็ดผัดกีดิงฮิลายะอาเกนะฮี And in light of everything that he thought about, he realized that there was surpassing value in knowing Jesus Christ. ตัวมันนะฮิลายะตัวทูติงอเบซานะจิเลซาโตเซปนาเบกทำนะตัวปาจิสุนะสับตักจังเงนะตัวบาซิสุสงะบางมาโตอัตเตติลุดิงมันพัดนาฮิลายะองมุขียฮี You can go to church and that's good. You can sing songs and that's good. You can give your money to the church and that's good. ตัวพามินพันนาปัสเซียนมินพันนาลานะสักหอยฮีปัสเซียนอาดิงินนับยักเขียนนาเตหอยฮีปัสเซียนเบียกเปียนนี่นิปินียานนักขบเตหอยฮี But none of it is better than knowing Jesus. ตัวเตสังเงินอทุปิโซเลเอาไว้โซเป็นเยซูเทอีกำตัดติงเป็นอทุปิเป็นฮี See, what Paul is saying is that the problem with the past is that we tend to attach too much value to it. ตัวมันนะฮิลายะโปลินุนตังนาสงะตรงอามาอินะอานาเกียนนาสงะตัมปิตักอหินาคิชิอัลนาโตอาเซปนาเตอินอามาอารีนาทุปวยอหิฮี You know, there are about 1,500 churches every year that die. อินกุมคาระปอปีตุลสังอาบังอเบฮีนาทีเขาเฮียมจี And if Zomi Agape Christian Church looks at their 14-year history and thinks that you've arrived, that can lead to spiritual pride. อินตัวกมกาละ ZACC ปอปีโซมิกาเบคริสเตียนปอปีปัสเซนทุพาองเปียอินกุมสมและกุมลีบังดำมินะตัวปันองกาลสวนปิตวาตัวนี้เสียงโดอินนุนตักเทนาปัสเซนทุพาฮี So in Philippians chapter 3 and verse 13, Paul says, you know what I do? I forget. I forget. เอ็นฟิลิปปีเลียนทุมอันเนวสมนะทุมนะบังกะฮีนาเทยิโนยามิจิเลปอลินะอเกนนะตัวเตเข้มเปมังอิลบอลกะฮี Don't let your past persuade your future. แต่มันนะอเบซานั่นแหละเซปนาเตไม่งัดไม่ละมะตัวเตอินะกิภาษานาต้นปีนี้ฮิโลฮี So the question is, if we're supposed to forget the past, what are we supposed to do? ตัวเละอเบซาอุนเตมังอิลบอลีเละเอ็นบังฮีทิ้งฮิยามจิดอกนาอมฮี I mean, this is a 14th anniversary celebration. เอเบนบางฮีฮิยามจิเลตุไลตะเกนเอเบนกุมสมและกุมลีจังโตปะอมปีนาลุงดำกกนาเบียงนาลุยฮิโลฮีฮิยาม The second half of verse 14 or 13 tells us what we need to do. อันเนวสมและทุมนาอลังะเอ็นเลหังบางฮีดิงาองเกนจิกิมุเทฮี We need to reach forward to what lies ahead. ตัวมันนะบางองเกนน้ำจิเลไม่โนตาตั้งตะกะอิตายดิฮิลายะองเกนนะฮี Now, the word reaching forward is a very, very brilliant picture. ไม่โนดิงจิเป็นหังสันตะกะทุปีมานาอหินาทูฮิลายะกิมุเทฮี Have you ever watched track meet?
tài kỳ đêm na nén ngay uy am chỉ and the sprinters get to the finish line, what do? I mean, I'm not a sprinter, obviously. tài ngay tên thể tiếng quá thế But this is what sprinters do when they get to the line. They try to get there first. hay là tài không thể là cả tài chắc chắn là tua atong na atun ding tak chang na kui chi hi hiam chele mai ichi takan na se taka akhaw apa asuk khang masak ding han chiam na again na hi. The word that Paul uses is one that describes straining, kind of reaching as far and as much as you can to get forward. Tua again na hilaya mai no ti chang na mai no mo hilo na hiya atay pa to anagien te hiya atay khom mi tam pita omen akan na nga ding chi pen ama masak ding ma mai et te ta a tuang ngim te ta a pai ding again a hi. Beloved, Christian life is not passively drifting along. Toy man na tapiro nun tang na ichi pen mo tui sunga tui yesi mato tui atay da na tui sunga akitai sakte nam hilo a hi. There is no coasting. It is a pursuit, an intentional pursuit. Toy man na ngim na tak pile ut na tak pito na se takina zui ding kalswan ding puding a hi. Paul does not say, I have arrived. Hilaya iya ta jam poli na kei kangim na tungkinin chilo hi. He does not say, I'm taking a rest. Kei sang pia tungkinin na tun atol nga hing chilo hi. He's certainly not saying, I will coast. En kei pen aneo pen kei pen si ya om kin tai man na han jam non lo hing a chi jong hi lo hi. Instead, he says, but one thing I do. Hilaya kahi khat oma. If you don't do anything else when you leave this place today, do just one thing. Hilay pa rin na pichaw ta siya na bang mahilawin na omlo ding khat te na hi ding hilaya ong gianom kahi. Pursue Jesus. Tama na Jesu nung zuin. Press forward to the goal. Na kung natundong may notin. And that's exactly what Paul talks about in verse 14. Tama na aneo somlali na Paul igien pen tua ahihi. This is the controlling idea of the entire chapter. Tama na hi lai siyang tong mun lian pen hi Philippi alien tum bubbi ading na may not ding chi pen tua mun pen a key point hi china gian nomi. Okay, let's read verse 14. Okay, here aneo somlali na ivek na sim khom ni khan ni tum khaji Jesu na sep na to van tung nun tang na a pasien hong sap na ahi hampan na kanga thei na ding in akung lam zuanin tang takin katahi. Now, let's examine some of the elements of that verse. Hilaya mu thei ding po khat et thei ding po khat om hi. First of all, he says, press on toward the goal. What is the goal? En kung donga tai ding chena gia na bang ya kui tak ya na kung. The goal is conformity to Christ. Ingim na pen bang yam chile Jesu to kipat ding hinya thi. I want to read Romans chapter 8 and verse 29. En to pen kuya ki mu thei yam chile Rom alian giat aneo som ni la kwa na a hibangin om hi sim khom ni mo khan ni thum pasiani pasianin akibang dingin ase sa hi. Earlier in this chapter,
Paul described what it meant to be conformed to the image of Christ. ตัวมันนะฮีอามายละมาเอ็นละห่างข้าจีโตกิปัตถินะดินะบังเต็งฮีดิงจีเป็นกิมุเทฮี One of the things he says is knowing him. อาคันนะอามาเทดิงเป็นอากิสามาฮี Knowing Christ is a deep personal knowledge. It's not just knowing about him, it's knowing him through the scriptures. เอ็นอามาเป็นกุยจิเทดิยมเจเลโอมีเกนะอาเทฮิโลเดนะลายเสียงโทตุงตอนนี้นะปัสเซียนตาปาอาหินะอิเทดิงกิสังที It's experiencing resurrection power. ตัวเบกทำเลยนะเยซูคริสต์ตุงตอนนี้นะโทกิงนาวังเล็ดนาจงฮิลายะกิเอ็นเทฮี What that means is that the power that raised Christ from the dead that dwells in you by the Holy Spirit is greater than any sin and any temptation. ตัวมันนะฮิลายะปัสเซียนวังเล็ดนาโทกิงนาอันน่ะอมเป็นเยซูคริสต์โตอากิบัตถินาดิงินอาจิตักจังนะเอเตสุงาดงตัววังเล็ดนาองคุยอหิอาตัวอินโมนาเข้มเปิลสังกอลโซอินโมนาเข้มเปิลอาโจอหิฮี And for the Apostle Paul, and it's probably true of many of us here today, it also meant sharing in his sufferings. ตัวเบกทำเลยนะโปเลยนะอนุนต่างนะสงะอาเกียนเป็นบางยามเจเลเจสุตกิบัตนาดิงะเจสุทวงบังอาทวงดิงจีจงฮิลายะอาเกียนนะฮี Do you know that the Bible tells us if we really want to be godly in Christ Jesus, that we will be persecuted? หลายฉันดูสงะนะสิมขังเอวฮิยามเจสุตนักกิบัตนบเละเจสุทวงบังเงินะนังจงทวงโลอภมุอาฮีจีนะ Satan hates when Christians live for Jesus. ซาตานี่นะตะปีโรเตนะเจสุอาดิงเงินอนุตักนะอภิยากุตจนะอามันนาซาระมาฮี Because when you live for Jesus, it glorifies God and it adorns the gospel. ตัวมันนะเจสุขจินั่นเรียกสักตักจังเงินปัสยันกรรมอเลียนสักนาหินาหังเงินะโดยมองไปอินตัวเป็นจระมาฮี Paul also said earlier in this chapter that becoming like Jesus meant being conformed to his death. เอ็นตัวมันนะฮิลายะโปรินะบางจะจังเงินะอาอุนนะข้าศิตัวกักิปัดดิอุนนะเป็นอามาทวกบางเงินะเกยงทวกสิดงจังดิงกัดทวงหอมฮีจีนะอะไรแกนฮี Now, that doesn't mean that all of us have to die physically. ตัวมันนะฮีอินอเกนนมนะเอเคมเปิลจงปุ่มปีอากิพิยาสิดิงจีอเกนนมนะฮิโลฮี But we certainly have to die to the power of sin in our lives. ตัวมันนะโมนาฟังเล็ดนะอินุนต่างนะสงะอาสิดิงอเกนนมนะฮีฮี And when we die to sin, we are raised with Christ to eternal life. ตัวมันนะโมนาสงะอิสิกิตาจังนะเอเดนะอิโทกิตาจังนะปัสเซียนฟังเล็ดนะโตข้าจิโตอโทคอมอาการส่วนคอมดิงเตอีฮี The goal is not earthly achievement. ตัวมันนะฮิลายะกุงอิจิจังนะเลตุงตายกิเดมนารันนะเลตุงกัวโซนะฮิโลฮี The goal is being like Jesus. ตัวมันนะกุงจีเป็นเจสุโตอิกิปัดจังดงดีอะฮีฮี And how do we know what Jesus is like? ตัวเล็กเจสุโตกิปัดดิงกุยจิเทดิง His word. หลายเชียงโทตุงตัวเนี่ยนะกิเทดิงฮี Not just when Pastor Powell preaches on Sundays. เอ็นเสียบาบังเป็นนี่พี่นี่เบกาอาหุนจะส่งเบกาปัสเซียนโตกิบังดิงฮิโลฮี But every day นิสิ you ม dig into God's word. นิสิมินะนุนตังนะเบียกินอีไปเจ้าเบกิโลนะอินะอิอมมานะเสพนะอิอมมากุยกุยอิอมจงเงินหลายเชียงโตนุงตะขบดิ Well, the next element that Paul talks about is the prize. อันนี้นะปอลินอาเกนเป็น prize จีนะ lesson The prize is very simple.
it is our salvation made complete. En hilaya lesong pen bangyam cita jana gup na nga na pen again om na hipahi. Now, once you're saved, that salvation is secured by the power of God. Tua mena tua Jesu hon patan pan nasan tak jang ina tua ina nang ong ching ong kemin. But our salvation is not yet fully realized. Tua hon kian na pen adim akichinga hilaya anga nai hilohi. That's why Paul talked about in Romans chapter 8, verses 23 to 25, that we groan and we eagerly wait for a Savior. Tua mena hilaya Paulina Rom alien kian na suai tajana Jesu to kimu ding Jesu to kipat ding Jesu to ikimu khop ding uchitakin ka uthi again kian na pen tua hang ahi. The prize is not applause. The prize is not someone saying, "You're so great, you're so spiritual." En toy manena lesong pasien ong pianin lesong pen mina nang ben ba kalai sai tu pi lua che nang ben bel pasien sia lua che chi na jang hilohi. The prize is transformation. It's resurrection and conformity to Christ, with whom we will spend eternity. Toy manena tua pasien lesong inga ding pen ki khel na hidinga to panina inun ta na kilum let in to ba Jesu to ikipat jang dong ding ahi. And when you keep that prize in front of you, the temptations of this world seem smaller. Toy manena tua danina pasien ong piang lesong ahi pasien to kipat na nani na le haksat na do mong base na te pen nang adingin aneu no khat ong swak ding hi. Are you tempted to want to fit in this world? To have people think that you're cool? Ei mi hing te khat ve ta jana en hi ke sai na haksa na khat pe om chi ta ka jana o ke pen pasien mi zat pa hingi ai ke le mi te na thu pi e chi khong na ong yen khang e hiam. It makes no sense to me to be cool in this life and then ignore eternity. To manena tua te mi te igen na te tung to na ke bang to te thu pi loi na at nun tak ton tung na pasien ong piang na aton tunga nga ding pen a thu pi a hi zo hi. It's sad when we see people devote so much time and attention to a few years here and neglect forever. To chang ina po khat om dan pen hitaka nuam sai na omina ayang na ada kum dang te chang ina ut bang bang ina omina mundanga ut bang bang om chi bang om thelo hi. And Paul says, not just looking forward to the prize, but also the upward call. To manena ilaya polin lesong inga ding pen pasien kyang pana isan ding ilaya anagi na hi. The call that began at salvation continues now to call us to holiness and will ultimately glorify us forever in heaven. To manena hilaya pasien ong pia ding lesong chi pen pasien ina eite ong samin hanun tak na ong nga sakin to be tham na inun tak na ong siang tho sakin to chang na atom na pasien to amang hom ding te hi. Remember, grace is not the enemy of effort. To manena pasien happy na isi pen The grace of God fuels and directs our effort. in ihan jam na dinga anang sakiloin ihan jam zo na dinga ta ong gwa na hi. Remember, Philippi was filled with Roman citizens. And then na Elisha rosim na Philippi khwa pen Rom te I u na sunga omahi. They were constantly quoting their resume so that they would get honor, status, and provision. To manena den na poli nun ta na bangena kumpi maya thuman chi ta na tel changena amao pa toy na tampita angahi. And Paul does not measure faithfulness by comparison. To manena hilaya polin
He measures it by direction. pasien chunga chi tak na chi pen mi to kite a hiloina pasien di bangin kal suan na hilaya anakia na hi. So I just want to leave you with a couple thoughts. First, do not anchor your identity in yesterday's success. Hilaya thu por khat tunina icha pi ding gong de pen zania na gual zo na tunga kinga ke in kisak thei pi kha ke in. If you pursue Jesus, the greatest years for Zomi Agape Christian Church is not the past 14, but the future. Tamen na ipor pi kum som le kum li ong ka suan pi na tunga e iki hisak ding hike a I mai ngat lai I kal suan ding a to pa inong kal suan pi ding chi na I mai ngat da I mai not ding a hi. But also, don't be paralyzed by yesterday's failure. Tua mabang ina kong vai khang nop zania nakhiat na naginalo na natung na hangina zong tunina tu som ke in. Press on, because the prize is not behind you, it's ahead of you. Tamen na tho ding na han cham ding bang ham chi le I le song ning pen inunga omilona imaya omahimana na mai not ding hi hang. And Christ stands at the finish line. Tamen na khazi na natai na a atom na pen pena nang onga chi phokin. God has surely blessed this church over the last 14 years. Pasien na kum som la kum li thu pha ong pia tatak hi. But He doesn't want you to simply sit down and say, yeah, we have been blessed. Dong na po ka din na Paulo pun na cha hima bele e kum som la kum li achi po kham ding hi ha. He wants you to stand up, press on to the goal. Tua to lung kim ding lo in ding toa mai no ra kum som la kum nga to pa de bangan nun tak ding hi. By the power of God, the grace of God, and for the glory of God. Pasien vang liat na pasien happy na le pasien han na begin ong mai no so lo ding hi. Let's pray. Thungen ni. Lord, thank you for verses in the Bible that remind us that the past does not define who we are. But by the grace of Jesus Christ, we have a future and we have a goal and a prize and a calling. I thank you for these dear people, Lord, and I thank you for their passion and drive to know you better. And I pray that every one of the people here today under the sound of my voice will pursue Jesus and be conformed to the image of your Son as we glorify you and enjoy you forever. In Christ's name, amen. Amen. Thank you so much, Pastor Bud. Yeah. We got a lot of strength and we know how to forward. Thank you very much.